gusubiramo kubera ko buri Imana cyane ikintu cyose kijyanye n'Imana bikora Yesu ashimwe. Amen. Reka twongere twumvire Imana. Twashimira Imana uyu munsi twiriwe mu bihe byiza, twiriwe bahagaze tugafata amateraniro muri minisiteri yitwa Karumeli agikorera ikazina Olivier bafite sale nziza cyane aho twagize abo batubwiye ko batangiye saa mbiri za mu gitondo aho twagize gutyo mu saa saba twavuye mu kanya tuza. Rero turashimira Imana twabaye mu bihe byiza cyane aho twari turi, nanone dukomereje mu bindi bihe byiza. Yesu ashimwe. Ko nasobanukiwe ko inzu y'Imana cyangwa imbere y'Imana waboneka umugisha. Narivuze ngo inzu y'Imana haboneka wabona watinda aba umugisha. Yesu ashimwe. Nanone kare nababwiye imigo iregere neza bike wifunge neza kugeza ubwo mubwira ngo wakoze neza. Narivuze ngo nababwiye kandi dushaka kubikora cyane nibaza kwivuga ahantu henshi. Ahantu turi twebwe turi hano turi hano gusa hatwe, ntabwo turi hano ntabwo ubwe gusa, iri si iteraniro gusa twenyine ngo tube hano turirimbe, dusenge, dusirimbe, dukore ibintu byose dukora gusa twenyine. Iri ni iteraniro n'itsinda n'abantu, n'iteraniro ry'abantu n'Imana, si iby'abantu, si iby'abantu twenyine gusa, n'iteraniro ry'abantu n'Imana. Icyo cyumvikane gisobanuye. Ntabwo buriya hari igihe Kabundu urabizi abakinnyi tuvuge wenda muri Kongo nawe mu Burundi baza gukina ariko muzi gukina Kabundu match akaba match iriya n'ibiri. Iyi match zibiri na abantu baje guhura n'abantu, ni abantu baje, ni ikipe yaje gukina n'indi kipe, ni gurupe yaje guhura n'indi gurupe. Hakaba ubukwe uruhande rw'umuhungu n'uruhande rw'umukobwa, ni abantu bazanye abageni n'abandi bantu bazanye umukwe, bagahura ari abantu bakaganira ari abantu
byose abantu n'abandi, aba bakaza mu mutwe, aba bakaza mu mugeni, bakora imihango bakarangiza bagataha. Ni abantu bahuye. Ni ikipe muri Kongo n'ikipe mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa ya Tanzania cyangwa ya Kenya cyangwa ya Uganda. Ni ikipe y'abantu bariya n'abandi bahuye barahari, ariko hano si abantu n'abantu. Haleluya. Amen. Afadhali si grupe, si itsinda ryavuye muri Kongo cyangwa ryavuye Tanzania ryaje kuba itsinda ry'abarundi ngo dukore ibyo dukora turangize, siko bimeze. Ni itsinda ry'Imana, vuga ngo n'abantu. Ni itsinda ry'abantu bari mu isi n'abandi n'ubwami bwo mu ijuru bahuye. Abo bantu bahuye ntabwo ari abantu n'abantu, ni Imana n'abantu, ni abantu n'Imana bahuriye ahantu, hanyuma ibyo bakora byose ni gahunda z'itsinda y'ubwami bw'Imana n'ubwami bw'abakristo b'Imana buba mu isi. Nicyo gituma aho hantu nituhagera, uwo mwanya nituwugeramo, tafadhali muza mwihangana, muzubahe. Yaba ari itsinda rivuye mu Rwanda cyangwa muri Kongo cyangwa muri Tanzania cyangwa Uganda, birumvikana wosinzira, wokina, wokora ibyo ukora, worangara, nta kintu n'uburozi. Hari abantu baje mu mahugurwa y'imishinga, wenda ashika yarwaje umwana amasinzira, ukabona yasinziriye yawereye, baje kurangiza indi sitatu bakamuha seritifika, barakoze baje mu mahugurwa y'isi. Nta kintu na kimwe y'ubushipi agatanga seritifika y'ukanani, ntaho yaba cyangwa atangaje kuri WhatsApp, yaje gutaha bakamuha seritifika. Yabaye umunsi mahugurwa, uzotanga atekaho bakaza igihe cyo kurya, abona arabana akagenda agatora isaha n'akaza, nuko mu kanya ukamubona arabereye wegaraye mu bitaro cyangwa nyine ni umuntu ufatwa n'ibitotsi, igihe cyose y'icyendakiraho ukamubona yabereye. Kuri ayo matsinda y'imishinga y'amashuri y'abantu baje kubakorera amahugurwa yo korora inkoko, yo ku bantu baje kubabwira ingene baza batera ibiraya kugira ngo bibe byinshi, y'ukuntu baza kubigisha ibi nushaka ubusubizo zoza urangiza, nuko baguhe seritifika, nushikiriye ko nuko zokubanira wokumva wabaye maso ibintu byereye agakora ikintu bazapfunda imigozi y'ibiraya cyangwa ibijumba mwariya mwirigo irigomerayo niko muziki uzabika akabahuza bagashirayo ariko mukujije muziki abakristo n'ubuzima bitayari wakundi umuntu arima cyagiki muzika ariyagira kisi mwebwe murabakuza gusa kuri botike wakundi umuntu arima twe tuziti iri bakagira gutya hanyuma bagashyiramo iburi kongera kugusiga ukagenda ukareba tutarasinziriye mu mahugurwa akakwereka gahindukiriza
igihe cyose tugeze hano. Yesu ashimwe. Amen. Saba baje kubona. Saba zungu wakusanya mbao. Saba nyakine bana. Saba runaba. Ni Imana. Haleluya. Tuza ubwenge ko ngo wakire ivuye mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe kuya. Mikrofone zagora. Isa gukorora ndazireka kwigisha. Imana ishimwe ko turi hano. Amen. Cyangwa kufunda gisoje. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero Evera Rukumbuzi kuko yababwiye n'inshuti yanjye cyane. Niyo mpamvu tuba tuvugana buri gitondo basanga Evera Rukumbuzi yanjye nanjye buri gitondo kuko no wambere ugira muraha niwo wambere azana buri gitondo azana tujya kwigana n'agasaza ni inshuti nziza n'umuvandimwe yambaye karibu kimenya ko zaza hano bose ava karibu nyishumva umuntu mubanye neza gutyo azamenya aho agiye akamenya icyo yirimo akamenya amafoto urumva muri iki gihe cyane ni amafoto aho ushyitse ukaba urifotoje ushize kuri stati benshi. Rero ndamushimira ikaze muvandimwe Revera Imana y'umugisha umva kaza mu itorero y'abana b'Imana uko yabivuze ndabyibutse kabisa. Twaje ariho bikora ubukwe mfite zanganye nezazindi zuba bazaba baza zingonganye n'ikiwacu tuzita zingonganye zo guhera hose ko babyita zo guhera hose mushikirana twaje n'abandi bantu baritanga batangisha amafaranga ngo y'ikibanza Bishop François ego nuko nije wigishije ari umutima urambwira ngo ugomba gutangira ahubwo sinari ngeze kuri izi kandi icyo yari ataraza yarakema wari bwari cyangwa wamaze gukora ubukwe arabivuze gusa ndababwira ngo inka yanjye naje bwawe izumugisha bisima iba mu inka yanjye abana yanjye zomaze Bishop François na Revera arabizi rwagatako amunahiranwa gira ngo icyo gihe bose bangaranwa. Ndashima rero kumva karibu kandi nibutse koko ari ituro ryanjye riba mu yandi magambo ni ngaho naje igice cy'igihugu ku isi kabisa. Imana y'umugisha bakoze cyane. Turashimira abakozi b'Imana badufashije kugira ngo tugere hano. Hari abitanze ishuri amatike y'indege baraducumbikira turiho neza ntabwo ushinzwe tujumbura hari ibiryo by'aho ngoga amazi zana amabezo kera ko nireba gutya mu rwego rw'amahanga na kera nahindutse nyinshi abantu bose bazambwira ati kandi babaye inzoga amazi hano ni meza cyane n'ibiryo by'aho. Turashimira abantu bakiriye turashimira abantu batitike y'indege mu myemerere dukomere Imana. Reka dusome muri Yobu. Ndashimira Imana kubwa Yosefu
inshuti yanjye cyane, nawe ni umuntu ugira urukundo rwinshi kandi nawe uzi utwandikira kuri mesaje cyane usuku Imana ibahezagire. Inshuti yanjye cyane iyo yaje aha dutuye kenshi aza tuzanira indagara zanyu sasa indagara y'isuku bakabwira umugore ngo uyu muntu agira urukundo rwinshi cyane. Wakoze na koordinateri wa banasi tuzamubwira uwo ku isi. Turabishimiye koordinateri, wakoze cyane zo umukoordinateri presenta neza abanaziri mu Burundi. Usomeyo mu bice 7 murongo wa mbere. Usomeyo mu bice 7 murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Avuze ngo mbega umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara, n'iminsi yiwe si nk'iy'umucangero, Songera gusomere mu ba Efeso mu Kinyarwanda aravuga ngo mbese umuntu akiri mu isi aba afite igihe mu ntambara, n'iminsi ye si gukorera ibihembo arimo Abaefeso bibuke ibice 6 umurongo w'icumi. Abaefeso ibice 6 umurongo w'icumi aravuze ngo ibisigaye muremeshereze umwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mwanzi n'ubugunge bwa wa mugwanizi, kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi b'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwabire ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwabiza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Amen. 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 Mukanya gusaba kuza kusomera ko mukanya ngiye kubaganirira umwanya muto ijambo bivuga ngo umuntu ari isi abafashe igihe ntabwo kirundi bavuga ndashaka kumenya uko byavuze neza. Abari mu ntambara, mbega umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara. Umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara. Ni iryo jambo nkwiye kubigisha mu batatu. Kugeza indwi yose muri mu masengesho Revera yarabibwiye Pasiteri Kubuzi ko muri mu masengesho. Bene data, ndagira ngo nubwo urwibutso iyi si ni isi y'intambara. Umuntu ari mu isi ntaba ari mu ntambara. Umuntu ari mu isi aba ari mu ntambara. Kuba mu isi ni mu ntambara. Mbese bereka iyo umuntu ari mu ntambara yitwara ate? Umuntu ari mu ntambara umusoda yiyetuka
iyo ahanganye n'umwanzi aba ameze ati, aba yitwara ati, aba yifasha. Mu isi si ahantu ha relakisi, si ahantu si kuri Tanganyika ku mucanga kuja kwidagadura, si mu mutesi, si ugufina. Nta musirikare, nta musoja uri mu ntambara ufina usara, ntaba yambaye ikabutura igera aha, ari muri siporo, ari muri jimu. Hano haba amajimu, ntaba ari muri jimu. Mu isi si kuba muri jimu, ntaba ari muri relakisi, ntaba yagiye muri honeymoon. Abantu benshi ndavuga abakristo, abapagani bose tuba tubakunda. Hari ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'abapagani, vuga abakristo. Abakristo benshi ni abatesi, tibazi ko bari mu ntambara, kandi umwanzi wacu iwe yitoza ku rwego reka mbawubwire, umwanzi yitoza ari tayari, agurishije ibikoresho byose by'intambara, arabigurishije birahari, bitime afite sitoke aruzuye, akora indwara ikarangira agakora iyindi, ikarangira agakora iyindi, akarangira akavuga ngo afite indwara z'ubwoko bwose. Ndababwira ibintu byabaye biri ku social media, byabaye biriho ejo bundi byabaye. Muribuka, sinzi niba tutasohoke, si ukuja muri politiki, ariko iyo bibaye ngombwa tuzifashisha kugira ngo twumve ijambo rishatse kuvuga. Muribuka, muje kuri YouTube murabireba, Amerika ijambo ry'igihugu cyitwa Venezuela irinjira ifata perezida wabo, bamusanga mu cyumba n'umugore, baramufata, baramuterura, bamusanga muri Amerika azaje mu rukiko. Muri icyo gihe kiriya muzi icyo bisobanura, ziriya ni imbaraga ziriya ni imbaraga zisi. Abatenguri murebe ibintu bimeze, imbaraga ko zirahana, murebe ibintu bimeze, ziriya ni imbaraga. Amerika iravuga, ibindi bihugu byinshi tukavuga, yavuze niba yavuze muvuge fi iratubera, ziriya egari imbaraga n'imbaraga. Bafite indege z'intambara zitagira abapiloti, bafite amadrone, ziriya ni imbaraga. Uzi kuja kurwana n'umuntu ufite drone nawe ufite ikibanza, kibanza mwakizi abo bantu bazoba. Hari ijambo bigishije ngo Christ ubagaze uwa mbere wa kabiri Eliya yani ni nka Amerika. Eliya yarenze gusengera abadayimoni, yarenze kuvuga ngo yegukana n'abadayimoni, nawe umuntu w'abadayimoni barakubise, barahweza, bateretse n'ubusambanyi, bateretse n'amagambo, biraho n'umuntu utangira ari mu butesi,
ari mu butesi, ntazi ko abadayimoni barimo gutereramo ubusambanyi, ukisanga ufite umuriro bene wawe wananiwe kumetiriza. Niki? Hari imbaraga z'abadayimoni, wowe uri umutesi, hanyuma abadayimoni baraza ko baragwa gusa gutereramo, ubwira umujinya, umuntu urabibana n'undi mwabishanya kabiri ukuvuge uwo murya uri umukristo wawe. Aho pasiteri turwanira imbere y'abakristo, urumva ubwo rwe singiye mu mabanga, ariko ayo abakristo murayazi, mwebwe mu Burundi ntibibaho. Aho umuntu w'umuhanuzi yica akamapanga imitwe, akareba abakristo akabapangira, undi umwe aba yapanze, mwebwe mudahari mudapanga. Napangiye muri biro, ndapanga akareba umuntu hamwe ati ndakureba wowe, kandi umuntu ufite rero iyo mayindi azi kugereranya, azi